Hai menaza ting choma I awang riame zai namai go Zeme News man sage hai menaza klum. Namai chit ke zing kai ket kumchang na jeng kai kana sumai ting chogu Zeme man sa Zeme kone ine hai mena hangge pogai dera deli. Anui ziliang rong mahangge mesui ibsam anui kangpe Haineuwangbe Kuame pe zizne ihewlungbe Kuame zai pram zizne Assam mahur namjurang kulo pa ze NEET National Eligibility Cum Entrance Exam ze loi pedle ze kachule ze anui kangpe Mr. Haineuwangbe Kuame ne exam te bige plan marks score te ge bize 402 haimadai ze kana marks score te ge dele ze kachule aigum ze anui ziliang rong mezi te ndi ge ze Mr. Haineuwangbe Kuame National Eligibility Cum Entrance NEET exam kampe kai be bizigna Zeme man salam gane pachu richa gai pa sampe gai dele Zai India ramgo government mize NSN IM leader map sui temramne znai chit ke zing kai kumchang na jeng kai kana dam mai ge Delhi ge Naga peace talk nai Naga solution Naga mgodisi irate robe bnai Naga ge dei pen chiraben deuge India ramgo central government mize empower abze ma patau sia di bzigene teun saudai ni dele je khasule zai man sa pomne sa je Ministry of Home Affairs MHA bnai NSN IM leadership sui teme namai ke zing kai ket kumchang la jang kai kana summai gene Naga peace talk Naga solution lamge je New Delhi gene paudai gule je sali zai Naga peace talk zai Naga solution lamge znai India ram go government banai NSN IM leadership me paura ka ben deuge ten sauni beje tunare changme pan deuje chinchi mre le je sali zai NSN leadership me sa je India ram go government me tingti framework agreement sign te yai ni blamge ngom paule designer chunam paute zeba me peace talk ze mpon do ta ko le je sali Zai Nagaland ge Naga ho homne sa je anui Naga me ke ze ba gokchi za ge ze tisi irabe te chi zai hai mena bokete ze wang ro ze ke ze ngewte ze ke ze ning chile makti zai na India ramgo central za government mene chna anui na ko ze bambe Naga political issue te unchi rabe bnai Naga solution ge de pen chi rab ze te wang chi lag le ze ka chile kagane Naga ho homne sa je anui hai mena Naga mlene boket unity ro te chi za ke ze disi irate chi zai ke ze henge to be za ke ze ning chi be bamle designa India ramgo central za government mene ani Naga mgo gde tingte gene pepen chi rahange ani hagui ko bamza pepe do du bigela muile zedu acheze sale Zai Aizol Northeast State Mizoram Chief Minister Zoram Tangane saje chuna Assam banai Mizoram go border haram rai kage kakale bek de indegene klete azbamze teunchi rahange pampui pe rahange namai chit ke jing kai ket kumchang na jang kai kana summai ge Delhi gina Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma jangoluze ngom paugule ija cheje sale Zai Northeast State Mizoram Chief Minister Office CMO Zoram Tangane saje Assam go Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma je Mizoram state bana Assam go state kakle be border haram rai kage teunchi ra hange ngom po rabje Delhi ge Assam go house Assam go ki gene numai hachit ke jing kai ke kumchang na jang kai kana sumai gi nchet ket hi gene ngom po gule ja cheju sa zai chige Mizoram go chief minister Zoram Tangane sa je Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma je Delhi ge ka hadaub ge pe pam te je pchu ngom po gai harabe pe vice chairman H Ramawi khache pe ngoluze ngom paugule ja seje sali zai aize Assam banai Mizoram go border haram rai kake kakale betenchi rahange pampui pe rahange ngom pau rabza Assam go chief minister banai Mizoram go chief minister je danai chitke zikre skui kum changna jeng kai na mamai ge ngom pau rakau dele lesdu patausia be pe Assam go chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma je state Assam state me rela dai di bizigene patausia di je ngom pau lakti je mai chitke jing kai ket kum changna jeng kai kana summai gene ngom pau dai radle je ache sam kamai kak dai dele je sali
Zai North East State Manipur ge tingkum changke je high school je rak school ke changge Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne sam ka ki biki cabinet ke janai chit ke zing kai kum changna jang kai kana damai ge sa je Manipur State ge teuze zai sak je kamne be kro hotel room ram ge zora hange je lungu de le je teuze sali zai chi ge Manipur State gu cabinet sam ka ki biki ge ne sam kam pa kai de je Manipur State ge sak je kamne be kro zau je la open market ha chai ki ram ge open ge ne teuze zora hange je lun ta gu de le je teuze du sali kagne Manipur State cabinet sam ka ki biki ge ne sam kam pa kai blugum je Manipur State ge chuna zau sak je kamne be kro hotel ram ge zora hange lun bra mesdu hotel je room kai bamra hange nangule je teuze sali Zai Myanmar country ge Myanmar gu spy meramena helicopter nei limbe teilu je Myanmar ge dege lesiki school ge gimina kap kuluize kang ngi bigene zimna pla ne te je mina hangkre ku chumme na poina mina hangsna chai di dele zai mina hangkre sna me ka hazam dele je sali zai ge de re tiar ti gu report ne man sa poge be chai suize chi Myanmar ge dege spy gu building he ki ge di be chi me boz ne te ta te be bzi ge ne Myanmar spy me military me bone helicopter teilu je kangi Zai aigum zeka kale be pep ze teti be chai ka ri mai ge let yet kone kulo central sangaing region ge leze TRT report man sa pom ne sali Zai Nagaland Eastern ge Eastern Naga Student Federation ENSF mene sa je bai ke zis na kum changla jang kai na mai de jane mass rally public rally ten jangai beze Nagaland Eastern District go headquarter be bam sang ne ge bam dai gule je sali Zai ai je Eastern Nagaland ge Eastern Naga Student Federation ENSF mene mass public rally ten jangai da hangep nu ne let kai beza Eastern Nagaland mene Nagaland state ne frontier Nagaland ache je state chamche je demand te lamgene aije tenzang daira khule je teze sali Zagdere Asian Cricket Council cricket mi bana lagbago council mene sampe chigai daije naikum kum chama jang kai kana puimi women T20 Asia Cup mi bana lagban taje baike ziket genen ta chuje baike zik rimnge kum chama jang kai kana ria ta changule je che sali zai chige naikum kum chama jang kai kana puimi gu T20 Asia Cup kan tab gera langbe baike ziket mai de jaina Bangladesh versus Thailand thago jaipo chang de jaina India versus Sri Lanka an thagule je kachule Zai sam pechi gai dai je nai kum changna jeng kai kana lo pakna ba 5A side futsal open tournament thara bje Nagaland Prin district New Besumpui kam makje Nagaland Prin district New Besumpui gine tara khobdele zai chige lo pakna ba 5A side futsal open tournament le kai me bozne New Besumpui Hornbill FC me bone let kai ko leje kachele zai chige New Besumpui Hornbill FC organize te gai je le kai me bone saje Chigen tarawang me bole ne haimena hange hezei bam bana chinga pni ne ningting ge gai gule je kachule zai ai ja hanai kum changna jang kai kana lo pakna be 5A side futsal open tournament New Besumpui Nagaland Prin district en tarabje kru ke ziket gene kru ke zimdai kum changna jang kai kana mairia ta gule je che sali tarawang nei je nang ni ne organizer me boje sam halakai nei je empauga ni le je bam dizna pni gu number 87980566686 iPhone number ge nangni call te luze halak do dui dele ja chebe rangai dele zain jinai ge marang mauni biji ge lo pakna ba 5A side futsal open tournament je Nagaland Prin district New Besumpui kam ge nan thara ko magje New Besumpui ge ne thara ko le ja che ja sali ai ge na mai chit ke jing kai ket kum chang na jang kai kana sumai ting chogu Zeme man sal roi ge dele pe gai jang ki ga nim le ne je to dele